Yes, rero nje guha ikaze nanone kuri YouTube channel ya Mansamsa TV. Uyu nguyu rwose ni umusore mwamenye muri benshi hano ngaha muri muzika nyarwanda, benshi mwamumenye ku izina rya Bruce Melody, ariko ubusanzwe amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Itahiwacu Bruce Melody. Uyu mwanya rero uyu musore wacu akaba ahuye n'ibibazo bitoroshye rwose habe na gatoya, benshi rero bari kwibaza ibibaye ku uyu musore ku buryo byanabacanze. Bamwe bari kwibaza ninde ubigizemo uruhare, ese uyu musore wacu ninde bari bafitanye ikibazo ku buryo yamuhemukira bigeze ahangaha. Ibi ngibi rwose ntibibaye kuri uyu munsi wo kuwa kabiri tariki 17 z'ukwezi kwa 12 2024. Rwose urumva yuko turi hafi gusoza uyu mwaka, ariko uyu mwaka ni umwaka ugiye kubera muri uyu musore wacu Itahiwacu benshi mwamenye mu muzika nyarwanda nka Bruce Melody. Uyu musore wacu rero ngira mwari mubizi yuko yari afite igitaramo rwose mu Burundi, aho icyo gitaramo yari kuzaba agiye kumurika alubumu yiwe nshyashya azasohora mu mwaka wa 2025. turimo tuwutangira. Iyo alubumu rwose iriho indirimbo ziwe zakunzwe cyane, yiswe Sowe Sowe, Nicki Minaj n'izindi. Izo ni zimwe mu ndirimbo zari ziri kuri alubumu uyu musore yari buzamurike mu mwaka wa 2025 turimo tuwutangira, ariko birimo bivugwa ari kuzamurika bishobora kuba bigiye kuba nkaho iyi alubumu itazaba igisohotse. Ese ubundi uyu musore niki cyamubayeho, ni muntu ki? Reka tuze tubirebera hamwe mu kanya. Mbere na mbere reka mbanze ngusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Mansamsa TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Uyu musore rero nk'uko mubizi benshi mwamumenye mu muziki nyarwanda nka Bruce Melody, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Itahiwacu Bruce. Akaba avuka i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege, akaba ari naho yakuriye. Usibye yuko akinjira mu muziki yaje kuhava yerekeza mu mujyi wa Kigali, ari naho yaje kuzamukira rwose. Uyu musore kwamamara kwiwe mu muziki nyarwanda avuga yuko hari abantu benshi rwose yareberagaho bari intangarugero kuri we, ku buryo na n'uyu munsi nubwo bamwe muri bo batagihari, ariko atakigera yibagirwa yuko ari bamwe mu bamufashije kuba yazamuka muri muzika nyarwanda. Mwabo ngabo rwose harimo nk'uwo bita Jay Polly ndetse n'abandi. Abo bose nabo uyu musore yareberagaho ibihangano byiwe bya buri munsi yakoraga. Uyu musore rero avuga yuko rwose kuba yarinjiye muri muzika nyarwanda hari abantu benshi yabireberagaho ibikorwa bakora, akavuga ngo nanjye byange bikunde nzaba umuhanzi. Urugero ni nk'uwo bita Jay Polly. Uyu Jay Polly rero ni umusore witabye Imana hano ngaha rwose mu Rwanda. Batari bakeya bashengurwa n'urupfu rwiwe kubera yuko yapfuye urupfu rutunguranye kandi apfira muri gereza. Uyu Bruce Melody rero avuga yuko rwose uriya Jay Polly yamukundaga ku rwego ruhambaye. Bruce Melody yamamaye mu mwaka wa 2016, ariko muri 2010 uriya Jay Polly we yari yaramaze kwamamara kera. Bishatse kuvuga yuko uyu Bruce Melody yinjiye mu muziki, uwo muzi ka Jay Polly witabye Imana yaramamaye kera kandi azwi, afite izina rihambaye mu njyana ya hip hop ndetse n'izindi. Uyu Bruce Melody nawe yinjira mu muziki nyarwanda rwose, we yinjiye aririmba indirimbo zikunzwe n'abatari bakeya kandi atari hip hop, za ndirimbo benshi baba bakeneye kandi bifuza kuba bakumva umunsi ku wundi. Uyu musore wacu rero Bruce Melody niwe rwose wanafashije abahanzi batari bakeya kuba bazamuka mu muziki nyarwanda umunsi ku wundi rwose, yewe baranabimushimira. Harimo nk'uwo bita Chris Easy. Uwo bita Chris Easy ni umuhanzi rwose nawe winjiye muri muzika nyarwanda aririmba indirimbo za hip hop gusa. Hanyuma uyu musore wacu Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody yaje kubwira Chris Easy, we nutareka ibyo ngibyo urimo bya hip hop uririmba indirimbo zisanzwe, bizarangira nta hantu na hamwe izina ryawe rimenyekanye, usange rwose ukorera mu bihombo ukorera abandi. Nibwo rwose Chris Easy yaje guhita bireka asohora nk'indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo yise Amashu ni indirimbo ya mbere Chris Easy rwose yari asohoye atari indirimbo ya hip hop. Ni indirimbo yanejeje benshi ku buryo ariyo ndirimbo yapfunguye
urumuri rwa Chris Easy, ukwezi kuracana rwose mu ijoro, ryari ijoro rihinduka amanywa, Chris Easy nawe aba atangiye kugenda amenyekana gutyo ngutyo, umunsi ku wundi rwose buri umwe wese atangira kwifuza ko yajya abasha kubona indirimbo za Chris Easy ku buryo abyifuza, nibwo rwose yaje gusohora n'indi ndirimbo yise Inana, ariyo noneho yeguye umwenda ku ijoro, amanywa araza, umucyo uraza, kuri uriya musore Chris Easy aba amenyekanye gutyo muri muzika nyarwanda, bitewe n'uko mbere yaririmbaga indirimbo za hip hop, kandi ziriya ndirimbo za hip hop abantu bazikurikira benshi aba ari abasore, nta mugore wapfa kuyikumvira, n'abazumva ni bakeya cyane, nibwo rwose yasohoye indirimbo bise Inana, yakunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, irishimirwa rwose, uyu Chris Easy aba azamutse gutyo muri muzika nyarwanda, buri kimwe cyose akaba arakigezeho yifuzaga, aba bayo yahoze aharanira, itara ryiwe riba riratse, ku buryo ubu mwanya uwo bita Chris Easy avuga yuko kwamamara kwiwe abikesha uyu musore wacu Nitayiwacu Bruce. Uyu Bruce Melody rero ni umugabo rwose w'abana babiri ndetse n'umugore umwe, ni umusore rwose waciye agahigo kuba yava hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza mu Burundi rwose, cyangwa se no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe muhanzi w'aha mu Rwanda yabashije kujya gutaramirayo bwa mbere, niwe watangiriye abandi bose ubwo yajyaga gukora igitaramo cyakunzwe cyane cyanitabiriwe, aho igitaramo cy'uyu Bruce Melody habura iminsi ibiri gusa ngo gitangire, amatike yo kwinjira muri icyo gitaramo yari yamaze gushira hakiri kare, ngira ngo mwagiye mubibona hirya no hino ubwo icyo gitaramo cyari kiri kuba, hari ababashije kugikurikira, yewe hari n'abanyarwanda bamwe na bamwe bakunda uyu musore wacu Bruce Melody bari bitabiriye icyo gitaramo cyiwe, kubera yuko cyari igitaramo giteguye kandi yari yagiteguje abakunzi biwe yuko agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye gutaramirayo. Ni igitaramo cyamwinjirije amafaranga menshi cyane, ku buryo avuyeyo hari n'abandi bamwe na bamwe baha mu gihugu cy'u Rwanda, abahanzi batandukanye batangiye kujya gutaramirayo. Bivugwa yuko uyu Bruce Melody ariwe munyarwanda wa mbere wari urenze igihugu cy'u Rwanda akajya ku mugabane w'i Burayi gukorerayo igitaramo, kandi kikanakundwa, akagurisha amatike. Yewe ntitwakwibagirwa ko ubu ngubu hari n'abandi bagiye babikorerayo, hariho nka Chris Easy wakoreye igitaramo tariki 14 z'ukwezi kwa 12 2024, harimo n'undi bita nka Sira Mbonye nawe yakoreye igitaramo rwose, na Kevin Kade n'abandi bagiye batandukanye bahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa bose bavuga yuko intangarugero yabo ari uyu musore Bruce Melody, niwe wabafunguriye imiryango ndetse n'amarembo, ahari umwijima hahinduka amanywa, nabo rwose babona inzira yerekezayo, batangira kujya gutaramirayo gutyo. Uyu Bruce Melody uyu mwanya rwose ni umwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, kandi umunsi ku wundi, amanywa ndetse n'ijoro, izina ry'uyu musore rikomeza kugenda rizamuka n'abatari bakeya. Reka nkubwire ngo cawu cawu, nanone uracyari kuri Mansa Musa TV. Burya mu buzima tubaho bwa buri munsi hari ikintu kidateguza, urupfu rwonyine nicyo kintu kidateguza umuntu, ku buryo ushobora kuba uri muzima none ejo ariko ukaba utagihumeka umwuka w'abazima, kubera yuko ntabwo urupfu ruteguza umuntu uwo ari we wese. Iyo bibaye ngombwa ko utaha ugasubira iyo wavuye, nyine urerekera, kubera yuko burya uko umuntu avuka akandikwa itariki avukiyeho, ni nako rwose iyo apfuye handikwa itariki apfiriyeho. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, ugire n'umwaka mushya muhire wa 2025.